Dragi gosti, prijatelji, familijo, u ime gazde i gazdarice Muharema Jajruške, dobro nam došli. Naravno da uveličamo ovo naše veliko veselje, udaju Kasandre i naravno sunećenje našem malom Leonu. Neka su živi i zdravi, srećni berečetni. Pa ovim povodom krećemo i sa narudžbinama, da se ne ljutite. Narudžbine idu po rasporedu kako je kod došao, da nema ljuti. U redu? Hvala. Zas. Idemo. Ujka Idris sa svojom porodicom Mukiju i Jajruški žele srećno veselje sa pesmom